тенҷи баден чӣ гуфтани бародаро, ман пасаратсам мекунам дар ҳамин видеои нав, яъне ай 5 то 10 000 доллара кор кунам ва путма нишон метавам шумода. Имрӯз рӯзи чоршанбе соат 11:52 саҳар ман ягон сделка кардагӣ нестам. Так што мерем корро сар мекунем, парои реалне чӣ хеле ки мебинем процентош камай, мақсад удивид намекуна и паро. Барои ҳамин ман пасаратсам мекунам ки парое ки удивид мекунад. Хай не параш боли менисозай. Я дақиқа боло метром. Яъне дар ҷа чӣ хеле ки мебинем разворот шудаги пробой кардан метавонад то инаи ситуатсияра. Ва агар вақте ки ман нараса як баробар зиёд карда ҳами пара ҳами валютара тарафи гиҷо медиром боло медиром ба шарте ки вақт ман нараса 84% хай оха удивид намекунаво мараво. Барои муҷдат мекунем результати якум сделкамона чӣ гап шуда меша ва қафои дуюм сделкамон мешим баъд. Якум сделкамон ба плюс ба анҷом расид. Изначален депозита мефрома ва ягон ситуатсияи сос бо меёвем. Сделка мекунем. Дар ҷа чӣ гап дорем мо? Ауди ЧФОТС чӣ хеле ки медроем мебинем. Мо 5 минута свечамон нам сар мешавад ва локальни точкамонро монда бо сделкаҳои мекунем. Дай параро мешавад сделкаҳои карда. Штат мекунем 1 дақиқа поён медиром ай ҳамиҷа. Мақсад агар максимумш биёяд бо ай максимум медиром. Як баробар зиёд карда яъне тарафи поён медиром. Штат мекунем. Барои чӣ поён? Правильно? Савол дар сартон меояд. Якум разворот шудагӣ, иҷадам разворот шудагӣ, иҷадам разворот шудагӣ ва бояд ай иҷарам разворот шавад. Шояд вақти ман нараса, барои ҳамин ман як бор дига дагонаш мегирам, ҳамин парара поён медирам. Агар ҳамиҷа пробой шавад верхни параро ман просто так алиш мекунам ва ман зиёд мекунам. Тамом. Сумама и 5 минута свечай ҳози нав буд мешавад па идею. ҳози мебинем чанд минуташ мондай. Свечаи 5 минутаи нав сар шуд и бояд по-любому поён брава ва ждат мекунем. Бисту як секунди вақти ман мондагӣ. Свечаи наво яъне 30 секундаш мондагӣ. И сделкамон яъне дим сделкамон ба минус ба анҷом расид. ҳеҷ гап надорам. Восходящий трендай. Ман ягон бор дар ин вақти соат кор кардагӣ нестам. Ва камтар ждатш мекардем боз зур мешудаи хай. Ҳеҷ гап не. Разворот. Иҷодам бояд тарафи боло ҳаракат кунад. Як, ду, сеюмаш максимум чӣ хеле ки мебинем мутмаин кардагӣ нестай. Сделкамон ба плюс ба анҷом расид. Правильно?
ва барои нав мекунем бо изначален депозит форматума. дар ҷа поён омадан можно момента мо дасту дагем барои ҳамон биёем параи суд меёбем, штоби дагонаш ҳам кам бошад, хеле мақсад дагони бемаънӣ кати надорем. Дар ҷа пасния Silver da 10 рафти стейко чӣ гапе я минутамо дар тарафи поён медурам. Иҷа дам яъне сигнала хидматмо пустид кардагӣ будем, ҳеҷ гап не. ва ждат мекунем. ҳашт шаш панҷ чор се ду як баробар зиёд мекунем. разницаи як кати сделкаам нагузашт, ҳеҷ гап не. дар ин ситуатсия ман боло медурам. иҷа максимум буфроя бояд тайга боло медурам. мақсад инҷа дар 86% дай, яъне ин пара разворот пробоиш наметавонам. мақсади гап ки ту ҳаминҷара серравно бо ҳаракаташ тарафи гиҷо мешавад, боло мешавад. Резко движения пробои як бора карда наметавонам, ба сабаби чи? Ба сабабе ки инҷа дар тенҷдагӣ, яъне слабоста нишон додагӣ ва ин ситуатсияда уже ҳамира обновид кард ва ина дидем разворотша ждат мекунем мо. Якам плюс мо гирифтем, дигим плюс мо ждат мекунем ин пара. ҳамҷа метавонам ман бо боло будурам уже мақсади гап упустид кардагим возможностиро гуфти гапо. анаи димаш разница як катич хеле дидем нагузашт ва можно боло дуромадана уже моментаи даст додем, ҳеҷ гап не. ба ин иҷа медурем бо штоби инера покриват кунем. ба фикри шахсии худам иҷа линия поддержкаи бақувватай барое ки течение инами қадар 1 соатай чанд соатай пробои калидор шудагӣ нестай ва мо ждат мекунем 40 секунди и вақт мо мондай ва свечаи нав метавонад геп поёнӣ бита, яъне постаратся кунад ин инҷаро обновид кунад. агар ҳамин ситуатсия шавад, значит ин якамгии мо вряд ли мақсади гап ба плюс ба анҷом мерасаву ина иш гарантированӣ плюсай. барои мо ждат мекунам. ман чӣ хеле ки мебинем обратный омад, гепи поёнӣ дод ва тарафи боло ҳаракат кардистай. дани время якам сделкаи кардагимо 3-2-1 монд ва плюс ба анҷом расид ва ина ёшам аз плюсаша мегирем ба ҳамин ба анҷом мерасем. нем и пара да сделкамона дальше мирем. плюсовна гирифтем ай пара. дар ҷа голд разворота яъне мада нишон додистай, лекин дар ин хеле ситуатсия ман вообще сделка намекунам. American Express ман бошам, мегӯям ман пробой шудагим ва ин ситуатсия дар 1 дақиқа поён омадан можно ая.
Лекин опасная. Однако ошибка до чеботки изначально депозит на фромаду. Единственная ошибка ема да хамин бад. Инҷа чӣ гап шуд? Чиқали ки мебинем дар ин ситуатсия аҷаб поддержкаи бақувват омадагӣ буд ва пробой шуди линияра ва дар дани ситуатсия агар ай боло нигоҳ кунем ҳозир ҳамин хати поддержкаро обновиткунӣ омадистай ва як бор разворот шуда ин точка ва один борала пробит кардан зуруш мераса ё не мебинем мо яъне свеча ба кадом объём буд мешавад. Сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид, плюсоно гирифтем ва дар иҷа Microsoft пробой шудаги оё пробой конкретно шудаги ё ки дуруға ки нисходящий трендаи чӣ хеле ки хидмо мебинем. Ҳазма шумо дар линияра мемонам. Первых очередь нисходящий тренд. ва дар ҷаи тарафи максимум тарафи поён ҳаракат кардагие. Значит ичко када метавонад максимумшо омада обновит кардан метавонад ё не линияро конечно метавонад. Бояд мо чико кунем? Штат кунем. Яъне ҷои дар коримона геп боло шуд. Ядаққа инҷа зарани даромадама. Инҷа гап не максимум бия бо максимум медорам. Зад мекунем. Что там пакет? В общем, последнее время ганда ойставай мекна. Намушибет обновить мекна. Мега 14 сделка кадаги биен я бури сов кунем ко. Правильно. Дани время якним азор шуд. А постараться мекунем ки севним азори гашам кор кунем. Седа як но сделкамон ба плюс ба анҷом расид. Валюта парамон алиш мекунем. Дарҷа верх даромадан можно ё опаснее. Бо ошибка кардем. Ситуация рози мегум барои чи опаснее. Во первых очередь нисходящий тренд буд. Правильно? Инҷа нисходящий омадаги мақсади гап айнинҷа разворот шуданаш мумкин ай. Ва мо ждат мекунем ин чи ай Amazon OTC ждат мекунем агар ки максимум ки омад ҳоли максимум шо обновит накарда ина все равно тенаш омад аиҷа пайидӣ бояд поён буд рӯи ай точка. Хай мо ждат мекунем свеча чӣ хел буд мешавад ба дальнейшем шаги хидмона дар ҳамин пара валюта мебинем. 6 5 4 3 2 1 развороти гуфтагӣ мешуд разницаи якати ва ман ждат мекунам ҳозир як бор 5 минута валютаро бинам чӣ гапай. Пайдею инҷа да разворот шудагиай ва чӣ хеле ки мебинем тренда алиш карданаш мумкин ай. 2 дақиқа на пробой ман медорам. Свечаи 5 минутаи мора 3 минут мондай. 2 дақиқа на пробой медорам. Ягон пара дига меёвам. Тавҷа як баробар зиёд карда медорам.
Microsoft чӣ гапе? Microsoft данное время Холланда. Инем точкараш дад кадан дар кораи. Биён ман мира избрин дар онам. Ва у чӣ буд? Amazon буд. Правильно? Amazon. Инда мемонам. Инҷа пробой нижний шед. Ҳеҷ гап не. Штат мекунем. Значит, ки жида ошибка кардем. И постараться кард, ки ира биё обновить кунам. Правильно понимаю? Правильно понимаю. 2 дақиқаga болу медирам. Пробой кадан метавонам, бачаҳо? То инем инҷара. Пробой кадан метавонам. Чӣ хеле ки мебинем, дубора инҷа разворот шудаги. Барои сеюм бор последние минуты 5 минута наметавонам разворот шавам. Барои 2 дақиқа дромадам инҷа бо шутоби в случае агар минутаи инаим нараса 30 секундш монда, инаи 1 минута 30 секундам бояд идеален бираса. Пробой шуданаш вообще никак. Бояд постараться кунад, стремиться кунад, ценатҳои инҷаро омоданда. 7 6 5 4 3 2 1. Якам сделкамон нагузашт. Ва ждод мекунем. Дигим яъне не дагонамонро ждод мекунем. Гепи поён дод. Пробой мешавад ба фикрам. Нижний. Барои мо бояд дагонда постараться кунем, дагонда бидроим. Дагон дроира нағз намебинем. Хайр, я чикор мекунем? Медроим. Яъне агар ай боло поён медромадем, чӣ хеле ки гуфтам, ку ай максимум. Аҷо уже мо давно плюсумонро гирифта будем. Мо контракт против тренд кор кардем. Ҳеҷ гапе не. Ждод мекунем результатча. Айҷа успед накардем мо дромаданда. Яъне инҷа получается ай байнаш дромадем. мо бояд по идее айнаи точка медромадем. Плюсмонро мегирифтем. Не Microsoft барои чӣ мондем? Ай плюси худмонро гирифтем. Онака Microsoft чӣ гапш дестем? 4 5 6. Свечаи нав сар мешавам. Яъне ин нагузара, уже мо бояд вайда бидроим. Чӣ буд? Дагонда. Пробой кардан метавонам ҳамиҷа. Яъне бояд резко движение шава вверх. Якбора свечамонро чӣ хеле ки мебинем 5 минута 3 дақиқаш мондагиест. Стремиться карда инаиро яъне обновить карда метавонад.
лекин 1 минути мо гирифтагии поён яъне мерава. Ана виш важнеда. Калидор дуромад, значит идеально. Ва даиҷама 100 мефром. 100 мефром 1 дақиқа поён медуром бо. Боло рафта метавонад неҷа. Яъне пастараца мекунад, инеро обновит кунад. Лекин муҷаи якам сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Главни тагони айҳама важнимон. Чиқале мебинен, ине сделкамон инеида тара покриват кард, инеиш боша ира покриват кард. Ва инеҷада разворот ни момента ҳози агар максимум биёя, максимумш бо медроем. Ба шарте ки инеҷа биёя. Ва Amazon чӣ гап шуд? Amazon мо ҳози ҳамин линияро ба фикри ман пробой мекунад. Даиҷа чӣ гапа Аудачев? Чанд процент? 55% исти мишноя бачо. 1 дақиқа боло можно е. Пробита аждат карданам можно е. Лекин иҷа чиқале ки мебинем хатти поддержкаи мои барои ҳамима тарак боло дуромадам. Ва ина поддержка иҷа сопротивление буд максимум. Стремиться карда фуромада метавонад линияро, конечно. Ждат мекунем. Навздаҳ секунди мо свечаи 98 тен бута яъне инеҷа биёя. Я бори тест кунад, бояд урвини аввалаша проверка кунад, баъд тарафи поён ҳаракат кунад. По идее бояд ҳамхелӣ шавад баъди ҳар як пробой. ҷаи плюс монам гирифтем. Камтара гарм мебачтама. Без тенки ошибка накунам. Иҷа восходящий тренде, понятное дело, бояд боло будроем мо. Лекин ма ҷои дуруст омадем мо ёки нодуруст. Главный факт инееда. Линия аста, линия дуромадем. Тамом. Я пункт пропускат кардан хай страшный нест барои асоби намаро. И обдавид наште. Ва ман ятаи дига медурам боло. Яъне агар инаи ҳози инеҷа биёя, ман айсар чикор мекунам? Хитон хит кардем, правильно? Я баробари зиёд карда тарафи боло медурам, агар инаи линия биёя. О, и получается якум нагзашт. Детанака дагон дадомадам дар куре. Нагӯй изменения трендиш мекунам. Шарманда мешем. баъд одамо мегӯянд тез аст, он кор кардан намешавад, ба пиёваи рост биёяд. Ту бояд боло бурай. Хит кардӣ? Получается садои мондагӣ нагзашт ва инаи ёмон ва плюс ба анҷом расид. Правильно? Правильно. Ва ҳозир мо я бор обновит кунам бинам ку ақаллан 50% сел дар расидагима.
4% целый раздим. Дайҷа уже опасная сделка дад омадан барои ҳамон чикор кадан дар кораи параро истодолиш кадан дар кораи Microsoft як бор хабар мегирем. Оҳо, Microsoft ништяги бад. Яъне иҷа омад. Правильно понимаю? Пробой нижниш наметона, каниш наметона. ва як бор мо объёми ҳамиҷаро мебинем. Свечаи 5 минутаи моро 2 минути гашт монда, 1 дақиқаи мо агар ки як бор пробой кунай неҷа, получается времямо намераса. Бояд вақти мо идеально расада ҳамин. И по-любому боло меравад. Просто чанд дагон да боло меравад, и понятка е дагон дромадан не особо люблю. Якмона 6-5 секундш мондаге, димона 10 секундш мондаге. Яъне молодец. Яъне инҷоро як баробар зиёд кадан дар кораи тарафи гирифт омадан дар кораи боло. Правильно. Ждать мекунем результатча. Бохай дальнейшем сделка. Она мемидем ҳоли мо на 20% кора буд кардем ба фикри ман. дар ҳамин трейдинги тоҷик намедонам ман асал дорум, чизе дорум, любойш раскопировать мекунам просто так. Хотя бы минусом ҳам тоже скопировать кунен, ай. Фақат плюсом скопировать мекунем. Волнительный момент последней секундой, яъне геп боло мета, сделка мегзара. Бам. Гап надорум, анхи гапа гӯшка охита. Изначально когда мефрома Amazon да чӣ гапай? Amazon яъне мега разворот шудастам, биёин ман ҳамин Amazon да сделка намекунам. Макдоналдс да чӣ гапай? Макдоналдс да поён. Неҷа биёяй ғайбат метавонем. Поён ромадан можно? Можно, опаснее. Можно, конечно, можно, lekin опаснее. Поён ромадан. Ситуация, lekin як-ду объёмный свечай пробой линияш наметона. Наметона. Бояд натона. Лекин максимум да нестай чихели ки мо мебинем қатъи шумо. Айбайн дромадаги ма. Ида чӣ гап шуд? Обновить намекунам плюсҳоро. Минусҳоро тез обновить мекунам. Плюсҳоро намедонам чӣ ба. Нисходящий трендай. Это опустить кадагим. Ирабия нишон там по последней секунда. Чапе мешава. Гузашт. Плюс ман гирифтем, ҳозир ман гижурофта будам. Магди пересекат кадаги, яъне сарха пересекат кадаги. Пайдею сигнала ай ин эҷа додаги бад тарафи боло. Лекин мо якҷо дромадем, ай ин эҷа дромадем, поён дромадем, баручи ки нисходящий трендай, во-первых, очеред, ва во-вторых,
اینجا همین کلو را پرابوی کدام میتونه کنش نمیتونه تو این اینجا را آماده میتونه تمام با دلنش فرگش پایان میشه момент истины. Ай максимум шхабидем я даққа тараф поён. Ва штат мекунем. Свеча да иджа бучава уже опасный зона. Контракт уже мара заставит кадесяки нервничать к нам. Седа як пилота гирифтем. Часпида ки хит кадак. Ки ҳамҷода часпид. Intel нисхаҷа шия я даққа поён медром. Маса ҷом несерьёзный ҷой. Ҷо несерьёзный ҷой. Яъне то, что несерьёзный ҷой ҷа ошибка ки ошибка қилмай правильно ошибка ҳечка нест. Свеча буд нашуда дромадем. Малиш хай чикор мекунем бо я баробар зиёд мекунем амазонро проверка мекунем чӣ гап шуд амазон разворот кардистен да инҷа линиямонро пробит накардай ҳозир ҳамин последний вақте ки мо медроем пробои шава бояд безиб мешава ҳозир чикор карда метавона ина дидем хатча яъне не тено як апнайт кардаги д апнайт кардаги сеюм ҷуда апнайт кардаги неста интели мо ба минус панҷум расид свеча гепи боло буда зури бад мешава агар поёнӣ башава инаиро апнавид мекунам бо магарам бо дим дагонда битроим и хеле чизоро ман абсолютно нағз намебинам 8 секунди вақти свечаи мо мондай яъне стелкамон инҷаро сабт мекунам бо пилюса гирифтем айҷа 47% и смешной бадай он нашо бара макдоналдс ша интел да чӣ гапай интел гап кори хача карда боло рамадан можно но опасное барои чи опасное ман шуморо чтобы кӯтоҳ карда бифаҳмам во-первых очеред нисхадяши трендай мо бояд по тренду кор кунем яъне фақат дар нисхадяши тренд ай инаи точкаҳо бояд тарафи поён бидроем барои чи барои ки пробой кардан ниж вероятносташ високие яъне мо намедонем ку и максимальни точка поддержкаи мо ё не чтобы мо иро бифаҳмем мо минимум бояд ним соата да бурем бинем чӣ хеле ки мебинем не максималка неседаҷа значит чӣ кор карда метавона пробой нижни шуда метавона конечно метавона то куҷоро омада метавона то инам ҷаро омада метавона пилюсморо гирифтем хай
اینجا بیایه اینجا دگان کتی پایان ندارم با ما ظاهرا این دگان ما تغییر میکنم و کی خید کرد چی گپ شد 5 4 3 2 1 гап надорум леки тени безпошадный дод камтарак волнительный ситуация мара овард инҷара биёин аюдмон набурем изначалка мекунем валюту бибарем чӣ гапа сози дига бас хадаши аҷа як параи реальный ҳастае ки яъне 92% удисе авда USD разворота штагиай таҷа нижний пробой наметона конечно наметона дани ситуация да инамихе рафтистай тамом ду як пирус ма гирифтем иштияк биё гумушкаем байн надрома даря чӣ гапай оҳо чара объем аби ну меги объем чие аҷоиб безеби бемаъне додам яъне даромадам ташне геп дод диден на айна инҷа меқапидамаш идеально буда ҳеҷ гап не соат 12:30 чанд минут шуд ролик бисёри бад шуданашам нағза мебинам ва кайфушка сделка ба минус ба анҷом расид яъне ҳаминҷа буд сделка кардем мо ба фикрам ҳаминҷа буд не евро чефаи ждат мекунем
چسبید چوکات. تمام. ببین پره رو من چالش میکنم. اینجا پایان گفتم میدارم. Nasıl hayal peşine kadar şkokanem bolu medremek. Что bekle. Yenice bir agar bu bol trombolanlar. Bezze bir batromadım. Ошибкой ганда безпощадный шидак да инами точка. مقصدی که خیختون فهمیدین موضوع اگرم این نفسد سلوچی نگذره من باید تکون 1.5 میلیارد بدرم. یعنی 1800 باید بدرم. 6 5 4 3 2 1 یکمش گذشت 26 سکندی دیگه یوش مونده. یعنی میتونه جواب نوید کنه سرازا پویان بدروی سرازا بیوی обратный. Böyle ki ya boyum cevap nait kınayı. Свечера 10 секунд şumada vakti mara 5 sekund. Ова. Денечке вовремя махкам шد. Волатильный беспощадной. Штат Макне. Джоулям севним табат севним тейсто бяхлай. 6 5 4 гепи пояна шава. Tamam باشه. Плюсчамına gireyim. Şükranaya Allah dalşıyana ki. Maksimum. O пробойка там это на максимум. Yani imce пробить не сей. Agar пробить на кожера tamam уже так оно и беспощадно мешало барай ему лучи. Парара. Алишкине муж olsam olma kaldı. Söyleyeceğine o saçtaki. Namice пробойшава tamam دیگه نمیدونم دیگه یعنی داگون نمیدونم دیگه para میرم. Ne maksimum что надо растить. Дальше как тенша. Poyon enerji.
6 5 4 3 2 1. Tamam. چیکار میکنیم؟ نمیدونم. تو اینم چرا آماده میتونم. Значит, 1 минут мы грифтем, 1 минут мы идеально мирасет, ака бу 1 минут дига мумондаге пайдае бояд хушувак бираса. И бигзара чӣ гап мешава? Инина сада восстановить мекуна. اینجا 4700 значит کار کردگی باشیم. بازی مینوس 900 کنین 3 و نامی چند میشوه. значит هم برادروی ما цела задем. Ина мебад течение чанд соат намедонам $5000 кор кардан. Любой трейдер, любой чие мара скопировать карда метона тарзи пул кор кни мара наметона. Дар як видео $5000 чихелики ваъда додам. ҳоли бо ма имрӯз эфир дорум. Сума кор кардем. Шукроной алло, раҳмат. Подписаться кунед на канал. Уведомления гирён кунед, чтобы видео броя шумо да смс брава. Тамом бародаро, иҷара ҳозир ма полни ход ждат мекунем 3800 правильно? Анака дутае ки гузаштагиай ина 700 одаме ки мақсад бифаҳма уже медона ки ма чанд доллар плюс даем 600 мешава 1200 яъне 5200 ма кор кардагим. ҳай камтарак ждат мекунем чтобы подтвердить кунам ма ҳами чиза ки кор кардем. баъд дальше давом медиҳем. Скоро ман насиб иншаалло челлендж дорум ки ва челлендж ман насиб видео мекунам ва дар YouTube канал меброяд челлендж. Мақсади гап цела достигнутӣ мекунем. баъд барои чӣ ки чашми тоҷик мардуми мо чихеле ки медонем шумо камтарак мекиша одама. камтар ждат мекунем. обновить мешава пакет option нишон буда ки натури плюс мо нагирифтем. чанд сделка кардем? 49 сделка. ози 51 сделка $5200 кор кардем. торговый оборот нам за сегодня 14300. ози обновить мешава. камтар ждатш мекунем. имара забайтит кардем боз сделка кун не мақсади гап. ман шуморо чӣ совет метам? Совет вақте ки шумо цел мемонед главный, например $100 депозит доред, ту бояд $10 кор кунӣ. $10 кор кардӣ, бояд кора автоматически бас кунӣ. дальше нарай. яъне цели ма дар ҳамин видео ай 5 то $10,000 буд. значит ма $5000 задам, бас мекунам. барои чи? барои чи ки оли бо имрӯз ма эфир дорум. эфирам да бо бояд сум кор кунам. хай барои ҳамон подписаться кунед дар YouTube канал ва мене натавонад дар комментария бинависем ки оё ман дар гиҷо ошибка доштам, кадом моментҳоро да пускат кардам. например метавонед ҳар яктатон мнение худтонро бинависем бародаро. мнение шуморо ман ценит мекунам, бо дальчи ягон чиза исправит мекунам. ба сабабе ки дар YouTube видеои мо бемонтаж меброяд ба фикри
ба фикри мая хелотонда скуч алҳамдулиллаҳ скуч неай ва пасараса мекунем ки скуч намоша. Хай мая трейдери нестам ки 120 бор я видео запис кунам бо фақат плюсонам хеле одам нестам ва барои мо дар ҳамаи аудиторияи тоҷик ячира фаҳмдагим ки любой чи ма скопировать карда метавонанд виводои мара скопировать карда наметавонанд дар ҳаёт ва насиб иншалло и виводамо дар телеграм канал мекунем целмо шав задем ина $5230 бародаро дар панои алло бошен видеоро ма ҳамин рӯз мепартом.